الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagaryami, mga babayami sa ikawagama Islam, suwagamatan wa Islam na inisaparian si erakatan wa mga mu'min, mga Muslim. Agyang kutuwa kaligit dagugyang kutuwa kasedu. Yang kanan na ulaw-la amarata na darakatan wa na napurwa wagamatan wa Islam. Yang kutuwa Muslim mu'min na makasisipat roo na tando utuwa kurang agyang kutuwa paratian yan. Nagudi makukumplito agyang kutuwa paratian yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagu ini sa parakatan wagamatan wa Islam agyang kutuwa su al-khuluq. Su karata iparangay. Tigtan wa karata iyongar. Nagina ni mantuy mapumagusay tano. Pagusayin tano agyang kutuwa kialuinian sa hadith. Nagugyang kutuwa usayanun mga ulama tanu rahimahumullah. Antano kapanang gilay. Naguan tanu katukaw yagyang kutuwa karataian. Mialu sagyang kutuwa hadithu Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. Ay mana yang kaya hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amiyaka titayan si iku Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an apitero o Abu Sa'id at tigyan na pitero o Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua tigyan parangay, dua dadabiatan, anta aka dua sifat adi ketimu sagyang kutuwa mukmin. Pamanagyang kutuwa tao makapaparatias iku Allah subhanahu wa ta'ala na diu na ya ketimu agyang kaya dua uban niya na ya masifat uba paman na uban niya na ya ubay ni matatagu sagyang kutuwa ginawa niyan. Paganayro na tigo Nabi tanwa Muhammad nagyang kutuwa al-bukhl. Aginan su kaligit. Aginan su kasedu. Da apaka sangurun atungan na iniyan. Da apaka sangurun pagarinya na Muslim. Lagi siya sudah tu anta akas sumanga bai. Apaman na kesimatan wagyang kutuwa tawa maligit. Apaman na dedna perunian sagyang kutuwa malilib taon. Tantud na yako paman na mundu atau agi yang kaya paman na lagi daya seduudin agi yang kaya maligit. Na demam buay mi perwayan. Ada membuat kebebayaun si iku mga tungan na inian. Ip kegudiran. Igira manutu adna miya emergency ap sesembayan sa tamok. Na pelubaan. Wanta ay paman na makaugup. Na igira manutu miya alu yagi yang kutua tawa sedu. Anta akal legito at tigitanok. Nauman isa na pagakol. At tigira na di kanu sandin sung. Way, uba kanu rud na antap. Kamataan na kapaman na mapasubukan. Adi kanu niyambu at tigira na paman na pangunutan sa giyang kutua paman na pagangin ni Oron. Naginan. Way, paman na katawan tanu dun si iku mga tunganay tanu. Inop na ki paman na da sungra ka. Agudami pero aka kapaman na gitu ni mga karinasa tau ka asedu. Way. Nagu paman na
Giang ko tua da kebebayar kain wari giang ko tua paman na mali mo ataw. Giang ko tua paman na nisusurut o kadaklan. Maluwagi ka giginawa kapaman na miya kada lagi ang ko tua di undi mamisita. Miya kada lagi ang ko tua paman na kebebayaon. Kata yang kaya mga komenta no at tiga yang kaya pagarya kana kodali sa tigiran. Na benar way paman na isa abasaon agyang ko tuwa maligit na kodalis way. Na naip kararangit tanop na uba tanop kebetui sa kodalis. Kagi katawan tanu agyang ko tuwa maanan yan. Way na inuto. Apaman na kesipat takadin ko kadakalan. Apaman na ipkegwude kairan. Agu paman na kenega agyang ko tuwa kapenggirawiran na kodalis na dingka paman na dingka kabaya na inung kau tu di begu agyang ko tuwa ulau ka way. Ada na kana sulam na agyang ka iya mga bebuakan mga pagariakan na paman na miyaka comment sa agyang ka iya di tanu di ka pag live sulam na kana agyang ka iya antiakan na si Haji Anisa Abu Bakar way salam rakanu sananti way masyaallah magangka mambu paman na bebawata sa alim masyaallah pengenin tanu si ko wallah agyang utua wataka si Mahid na mabaluid na alim sa magaan way sumpatan wallah agyang utua mapia galbekyan way isap na sila tanong agyang ka iya sinasir burung dari Mbang way si sirang kunaya sa Davao City salam rakanusan yang kaya pagarya kana si Aldin Sarip Malawani way ang yang kaya bubaya kana si Ittisam Sulaiman nah usain tanu agyang ka iya hadith ya alui tanu apaman na inaluyan nu Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapiki pananggilaan yan adin yan nakabaya si sagyang ka iya ummat yan ubayra na masipat maperangai Belu ya dedebi ataniran agi yang ka iya kasedu ka kudalis agu yang ko tua tigtanu akaligit agu yang ka iya karata iungar tigu Nabi tanu Muhammad dua sifat dua ulaula manaya parangai manai tigu Nabi tanu Muhammad diketimu margenuba matimu sagi yang ko tua mukmin wari mambu umaligit ka penam ya karata-rata ka peni parangai antu nari kelam berkah apa man yan na dika kesanguran Nagyang ko to penapaman na kesala ka pemisitar kana dingga pen di perata-rataan sa ginawa. Paman na dingga siran di bebasaan sa mga rarata. Udi nagyang ko to paman na sa ulaw-ulang kana marata. Ana anto na dinari kelam berkah. Anto na penipaman na aarapan rakaw tunganay ka pagaring ka lukos sa kaamay ka giyang ko to paman na matitimur ka giyang ka iya kaligit kasedu udalis aguyang ko to paman na karata iyongar. Tigu Nabi tanwa Muhammad dia ketimu si ku mukmin, yakni kamilul iman, gitu mamusu mukmina kompletui parateya. Agyang ko tuwa tawa paman na impidanian, agyang ko tuwa paman na sisiapan niya agyang ko tuwa parateya niya si ku Allah subhanahu wa ta'ala na di nutu ketimu. Ayamanan niya na da ketun nakaab mukmina kompletui parateya paman na ubaskan yang seduna marata peniungar. Owai diuna na nakatimu. Fa idza syama'a fihi fa imanuhu naqis. Amay katigu mga ulama kamatimu anan sagyang kotwa tao. Sedu nagumarapat marata peniungar na YouTube ni karina toos paman na gyang kotwa so paratiyan yan si iku Allah na kalalabatan. Owai kalalabatan. Di matataroto pagyang kotwa paratian yang si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Penanggilan tanwanan. Di tanu kabaya, ubagyang ko tuwa paratian tanu si ku Allah na bab kelebati, anta akadima tatarutup. Ayun na kabaya tanu na ketarutup pagyang ko tuwa paratian tanu si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Na di tanwanan na kabaya. Uway. Alhamdulillah kapaman na sumanga ulama tanu na pugusay ni rarakatan wagyang kaya hadithu Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya ulaula apaganay ami alin sagyang kana na haditha piki pananggilan ng Nabi tanwa Muhammad sagyang kaya umat yan. Malagi siya sa mga dato, sa kanusan ng mga dato, bilang atawa mga dato, mga pipi ang mga dato. Anta kagyang ko tuwa
mga bai, bilang atawa mga bai labi, uway. Masya Allah. Nanapaman na paganayro nagyang kutua al-bukhl. Tigtanu akasdu udi nagyang kutua kaligit. Uway. Nana upama ko ayakap kile tanu sa ginawa tanu, nanasedu tanu, maligit tanu, nana siaparan tanu sanu agama tanu Islam, siaparan tanu sanu Nabi tanu Muhammad. Ayakabaya agama tanu Islam, ayakabaya o Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumu'min na malimu, sumu'min na masakaw, sumu'min na paman na maginawa. Ginani kabaya agama tanu Islam. Yang kana na kasdu na mazmum, paman na pipapakay tudnanan wagamatan wa Islam. Din yan na nakabaya. Ubas so paman na tawa mu'min na makapaparatya si ikwa Allah subhanahu wa ta'ala na badi sedu. O di na badi peligit. Paman na igira manutuad na pitit tabangaan ay emergency pa na paman na diun din na pakaugup. Kurang aki ito mga pagariami si ikwa agama Islam. Anto nari aarapan rakaw papaman na lokas pagarin ka. Anto nari aarapan rakaw paman na tunganin ka. Anto na aarapan rakaw mga pagaring ka ang Muslim. Api agyang ko tuwa paman na salad ka o di nagyang ko tuwa sawate ka na din ka paman na kita bang igira manutuwa paman na ad na tebangan. Uway, naginan. Swati mga ulama agyang ka na nakasdu na mazmum paman na marataan na ula-ula. Pipapakaitugnanan wagamatan wa Islam. Ino to mga bangsami, mga pagaryami, mga bubayami si ikwaga ma Islam, liannahu yubaghidul insanu ilan nas. Kagi paman na sumanga tao na ipkegudiran o to, sagiang ko to, lagi diran na manusia. Na benar agiang ko to, akabasa tanu kagi. Apaman na basta adna tawa kudalis, adna tawa paman na sedu, maligat, na kerarangitan tanu. Uway, paman na di tanurun tu kabaya ubagi tu paman na ula-ulan yan siar katan wagi yang kutu akas dunian paman na bende isara katano kaka paman na keungkirtan wagi yang kaya kapugusan ng mga ulama bad na tawa paman na kebebayan yan nagi yang kutu sedu udi nagi yang kutu maligit api ya mismo pagaring ka pirapi manan yan na magari ya di yun pakasangur lagi yang kutu pagarin yan. Na ilang ka mambuka paman na ipkegudiran, imbibidiran sa giyang kutu mga pagariran. Bagaimana giyang kutu dirun paman na kakesanguri. Paman na di pengalimu, paman na di niya ni pengalimu agiyang kutu pagarinian. Oy, nagina ni mga paman na usayano ng mga ulama. Paman na inwanan ini sapar wagamatan wa Islam, kagi paman na ipkerarangitan ng mga tao. Ipkerarangitiran ubas so pagariran na giyang kutu aya ula-ulan yan nagyang kutuwa maligit. Hatta ila aqaribihi. Api apa na tigu mga ulama nagyang kutuwa tunga na yung kada mismo. Paman na tengedega minsan. O di na tengedega makadua. O di na paman na tunga na yung ka. Lolota ka na amay ka maligit na api ang kaskan yung panatungan na na mata nari ka paman na ikigude kaskan yan. Sabab sa gyang kutuwa katatagu na gyang kutuwa kaligit. Katatagu na gyang kutuwa kasedu. So mga ulama natira na gyang kutuwa al-karam, kakinawa. Agi supaka agyang kutuwa maligit. Paman na maligit na ayaman bua paman na supaka yan agyuti mapya na gyang kutuwa kasakaw. Kaginawa, maginawa at tigitano. Na wal karamu mahmud na so paman na kaginawa kapangalimu nagina ni paman na biyan tuguwagamatan wa Islam. Masya Allah. Dini wari kabaya paman na kebentukan wagamatan wa Islam. Dini kabaya paman na pembentukan wallah gusto paman na Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab sa giyang kutu akasipat kaginawa. Wa yuhabbibul insanu hatta ila a'daihi na sumanga tao. Nagyang kutu maginawa, giyang kutu tigitanwa malimu, giyang kutu tigitanwa mapasangi kasadekah. Na paman na kebebay ang kono to mga tao. Kebebay ani api apa nagiyang ko to ridu iran. Apa piyagiyang ko to kerarangitan iran. Nasabab sa giyang ko to kaginawan yan paman na kalimu yan na kebebay iran no to ikasusu at iran no to. Naman to agiyang ko to kambidaan yan. Pagana kambidaan yan agiyang ko to paman na kasdu na piya maawingan wagamatan wa Islam. Nagyang ko to kaginawa na biyan tugu wagamatan wa Islam. Ikadua, ang bidaan yan nagyang ko to kaligit na ikirarangit rakaw to utaw api apa na paman na close pray na kan
apaman na tunganay gad ginawa gad na paman na tigtanwa masih pagkad na tanto na may kari kapaman na maligatan na ikerarang itakaw no to. Ugay na may kagiyang kutuwa malimu na apiapan na ikapkerarang itang kaon na napke maapan nakaskanyan udi na paman na ridu gad na paman na kebubay nakaskanyan sabab sa giyang kutuwa paman na mapasangi katabang at kesanguran na giyang kutuwa paman na mga pagarinian kesanguran na giyang kutuwa mga tunganay niyan. Masya Allah. Tigo mga ulama isang penatigiran na giyang kanan nakasdu kaligat yahmilu ala man'i ada'il wajibat na isa penana na pekaran isa penana na pekaalang sagyang kutuwa kip tunay no tao sagyang kutuwa mi papaliugaton pamana sa katano manariya mga Muslim nakapapaliugatan tano wagamatan wa Islam katano don tano ka surukon wagamatan wa Islam na isaw nagyang kanana tigitano kitunain sagyang kutuwa zakat na igira so tao na sedu na pekaarno no to sagyang kutuwa kitunay niyan sagyang kutuwa ipaliugaton lagi datigo mga ulama agyang kutuwa kabagay sa zakat wan nafaqatul wajiba anta akagyang kutuwa kang gusto ami papaliugat raka ilaman agyang kutuwa mga sedu api kala iyan itamok na sabab sa agyang kutuwa kas dunia nagiti pakaalangon sa agyang kutuwa din yan ikandikat di pendikat sabab sa agyang kutuwa paman na malaw na agyang kutuwa niku Allahu musta'an malaw na agyang kutuwa salada pirak malaw na agyang kutuwa sawate maduwate matalawate mamagatos na miyakala lao nutoy anugun nagiti pakasapar gina ni karata yan mismo saka pamaatatamokan titilami man to sa gatusan nagibu milyon na sabab sa agyang kutuwa katatagur ka agyang kana nakasedunap kailangan kaniya sa agyang kutuwa kandikat na marata ini mga pagariyakan mga bubayakan sa ikwagama Islam agyang kaya tamok nanggenatan tanubu napaman na miya karata-rata agyang kaya sedu nagugyang kutuwa kang gusto si iko paman na mi papaliugat raka apaman na ayading gusto na mi papaliugat raka na lagi dumanga lokos ka agyang kutuwa paman na mga wata ka so mga pagaring ka ay manan yan agyang kutuwa masih pagkaatan to ira manutuwa paman na sakabuy makagaga na paliugat man ari agyang kutuwa paman na kipangalimu nakakiran paliugat raka agyang kutuwa kang gusto yung kakiran na upun so taw nakudalis nadidnagi makapangalimu api mismo sulok siya pira-pirari mga tao atatamokon na miya sakit sulok siya na danyan din na mawi sa hospital pito danyan pira-piray mga tao paman na tabiya ada ba tanu siya sugatan ugay na piro kapumanutulon tanu pira-piray mga tao paman na kesakit si pagarinian si bubay niyan na danyan din nakaperwi taman sa paman na miyaw maakapatay na danyan din na paman na may pangalimu dan yan din na mawit sa hospital pira-piray mga tao paman na sotungan na ini na may miskin na dan yan din na may pangalimu na benar man rin ni mga pagariya misi ikawagama Islam tubat tano si ikaw Allah subhanahu wa ta'ala paman na panganin tano si ikaw Allah makabulu nga sagyang kutuwa paman na marata ulaw mapapadalam si ikaw mga ginawa tano paman nagyang kaya kaligat na dia ya mapia wayamna'u min huquqin kathira natigo mga ulama isang panatigiran na paman na pekaalanganan sa giyang kutuwa paman na madakal ami papaliugat o di nagyang kutuwa kabenar kutaw au pun sutaw na maligit na paman na miyaka alangon uto sa giyang kutuwa paman na kabenaron o mga tunganay niyan kagi paman na api sumanari suwagamatan wa Islam na igira makagagakan adna paman namin sampai raka apu magugupan na kailangan na makaugup kaon kagi sumumin sumanga Muslim na kaljas adil wahid paman na lagi dagyang kutuwa paman na isa alawas na anto na isa alawas aka pa magugup akini mga pagariya misik wagama Islam penalamatan tanu suwallah ka biyalu itanu niya na mga Muslim na aya paman na Muslim nagyang kutuwa pagugupan niya nagyang kutuwa pagari niya na Muslim
Nagina no pun sutaw na maligat na kailangan yan sa giyang kutua mga paliugaton, nagup kailangan yan panagiyang kutua tao sa giyang kutua paman na mga kabanaron agiyang kutua salakaw di salakaw. Nagina ng mga bangsami, mga pagariyami si ikuwagama Islam. Tigo mga ulama, alian na al-bakhila la yuhibu an yakhruja sayan kagigiyang kutua tawa maligat. Bakhil, kudalis, na diniyan din nagkababayaan uba di makang gusto. Paman na din na kapipi aginawa niyan, igida manutua paman na miyakang gusto. O papapan ako makang gusto na miyaka panunong ka. O di nagyang kutua ngariyan na miyan nambutambud. Paman na lagi do di din mapipi aginawa niyan, igida manutua miyakang gusto. Ketendung manari agiyang kaya tawa paman na maligit way. Kapiya penemiat tegla miya ka bagay na adu dan nagi apaman na paru di manunung ka wai penunung ka niang penagi ang koto apaman na kaya sumbayan yan udi na kaya perwan yan nagi nang penipia ka rata-rata wagamatan wa Islam agi ang kana nakapanunung ka tigu Allah subhanahu wa ta'ala la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ubani pembetala ubani upaman na pembetala mina sa agyang kutua mga sadaka niyo bilman apaman na puun sa agyang kutua kapanunong ka na pira-pira di manunong ka gyang kaya kapanunong ka na kuantan waya sa agyang kutua mga ginawatan di tano paman na kikitiara na di tano di makapanunong ka aya sampul yan na gyang kutua ka pangirautan na udasakan nasipulan na kesiyasya udasakan nasipulan na disiran kaluagan udasakan udas ugu pami nasipulan na di din kaluwagan, di din makan degang, di din makan gelebek, di din makapasa de kelas, di niya na makuwagi ang kutua kamapian yan. Hey pagarian na di na namapia. Ini sapar ketanwanan waga matanwa Islam. Agi ang kanana paman na kapanunong ka. Uway. Agugi ang kutua paman na katerus sa mga rarata. Bilman ni wal adha. Kaya sedekah na kagi ang kutua pagaring ka na bangga din na miyari nga sa sagi ang kutua paman na kaya sedekah. Hey tumu aki adang ka din na perwi. Tumunda dang ka perwe ka paman na isa apaman nararangi taraka wallah adigyan ko to apya ka duong ka panagyan ko to rarangi taraka wallah apaman na maligit ka pan na misu sadaka ka pan nagyan ko to abang ka din piano nung kaagyan ko to pagaringan marata to mga pagarian naman nagyan ka iya ka piagyan ka iya ka sedekah apaman na malutan ro na ya usay nagyan ka iya paman na kapi agyan ka iya ka sedekah Tigu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atigana sabaka dirhamun mi'ata alfa dirham. Paman na so kaya bati akan na tiga kan na panutul na kanaya sagi ang kaya paman na mga ginawa wai. Agi ang kaya hadis Nabi Tanwa Muhammad miya ka pia-pia. Tigu Nabi Tanwa Muhammad mas mala udina mas tumus ikwallah udina kiyaw na anagyang kutua salada dirham agyang kutua magatu 1,000 dirham. Naman ito, paman na kiyaw na aniya nagumala ibalas agyang kutua salada dirham adigyang kutua paman na magatus agyang kutua tigitano magatus 1,000 dirham mi'ata alfa dirham. Inuto kaulawla. Paman na mias mastum agyang kutua salada dirham. Paman na ipaguyatan waya si iku mga ginawa tano. Agyang kaya hadithu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun faqaifa dhaka ya Rasulullah. Paman adna sakataw ko mga sahabaw Rasulullah ini pakai sirasi ko Nabi at tigiran na ya Rasulullah. Inuto upama mas malaibalas o di na paman na mas tumu o di na kiyalawanan agyang ko tuwa salada dirham agyang ko tuwa paman na magatus 1,000 dirham. Paman na siya ko amount na di nuto makapilagid. Mustahil ba makapilagid agyang ko tuwa salad na dirham agugyang ko tuwa paman na magatus 1,000 dirham. Tigu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sembagyan sa agyang ko tuwa sakatawa mama. At tigyan na adna tigyan na sakatawa tao udi nagyang ko tuwa sakatawa mama adna tamuk yan. At tigyan sa masa tanoy man tuwa milyonaryo. Way milyonaryo. Apaman na tatamukan. Na kuminwa sa agyang ko tuwa tamuk yan sa magatus 1,000 dirham na ini sedekah yan. Na adna sakatawa ayabu at tamuk yan agyang ko tuwa dula da dirham. Adula da dirham gitu tamuk yan. Na tigu Nabi Tanwa Muhammad kinwa niyan biyagi yan agyang ko tuwa dula diyan agyang ko tuwa saladun na ini sedekah niyan nagitu tigu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam paman na kiyaw na agyang ko tuwa magatus
agian ko tua salada dirham agian ko tua magatus ngibu dirham. Nagina na mga pagarya. Dini upipikiray paman na ayabu akap sedekah tanu na mamiliunaryo tanu, ayabu akap sedekah tanu na makatamok tanu, di paman na sedekah tanu. Sagian ko tua ape apan ayabu apera tanu na dula da dirham na sedekah na kagian ko tua saladun kamas mala utu ibala sedigian ko tua di sedekah miliunaryo. Kagian ko tua miliunaryo nagian ko tua 1,000 magatos ribu na diutu kelebat ko tamok yan. Uy. Lagi iti paman na kapi agiang kaya kasussadekah. Kapian yan ng mga pagarya. Way gini paman na kapagusaya meron sa ikong mga bangsa tano, paman na ilayam tano sa agiang kaya mga ginawa tano, agiang kaya kasussadekah. Isa pa na paman na kapi agiang kaya kapangalimo, agiang ko tuwa katero mga ulama, atira na ubu o katawi agiang ko tuwa sedekah. Agiang ko tuwa magay sa perak, sakaw pama akirig sa tamok, sedekah. Agiang ko tua imbagay ka apirak. Agiang ko tua paman na miyaka pun sa oyot ka. O di na miyaka pun raka aipsidegang ka. Nagyang ko tua paman na kibagan na kaun sa agiang ko tua makakakailangan. Agiang ko tua paman na makakakailangan na dang kaum panamibagay dan dapat na makatana sa agiang kaya paladian dan kaum panamiduag na miyaw na undin su Allah subhanahu wa ta'ala. Agiang ko tua paman na dapat na makatana sa agiang ko tua paladian na ayaw na miyaw na makarisib na su Allah subhanahu wa ta'ala na upaman ko gitu man mapipikirtan wat mga ulama na paman na agiang ko tua kapi ap kegedem. Agiang ko tua kapi ap kegedem agiang ko tua paman na bigan na mas lebih ka na paman na pakapi aginawan yan. Kagigiang ko tua paman na ini bagay ka tamok ka, ini sedekah ka, na si engkau tumini sedekah si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kailangan Allah sedekah tanu? Uwi na giang ko tu abalas yan. Gusti pagaminta no. Aba beden materoyop mana ayap sedekah na swalla. Di paman na swalla na dedna banyan paman na di tanu niya na kailangan ang mga manusia. Uwi na giang ko tu paman na kapaparati atanu sa giang ko tu suguan yan. Kagigiang ka iya ka sedekah kapangalimo na isa niya ini panguyat waga matano Islam sabab sa giang ko tu akala yan ibalas. Ano kari pagariya? Apakah sima sa giang ko tu salada pirak na tegapan wallah sama ka 10. Taman sa tegapan wallah sama ka 700. Allahu musta'an. Salada pirak na tegapan sama ka 10 na tegapan pensayamanan yan na maka 700. Anto na ipaman na ando tu tegwa laba agiang ko tu paman na kibagay agiang ko tu manusia. Wallahu yudha'ifu liman yashana subhan suwallah na tegapan yang penutup si ko tawa yamanan yan nakabayan dipindi tu sa agiang ko tu niya tagiang ko tu tao. Nah. Kaso yan tanu agiang ka iya kapugu saya tanu sa agiang ka iya paman na mali kita tahu. Bahwa sifatun damimah agiang ko tu akali kita tingu mga ulama na sifatanan parangayanan ulaulanan amarata audi na paman na piyama awingan wagamatan wa Islam. Saya qatir wallahu subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Yang kaya ayat na inaluya wallahu subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Hadid ayat aika 20 agu 3 nagu ayat aika 20 agu 4. Mata naswallah na dinia na kebebayan agiang ko tuwataw atige na umani takabur atangandeg kau tu amanan niya na basta takabura taw agiang ko tu atigtan wa ambuga takabura na di kebebayan wallah agiang ko tu ataw atangandeg paman na dead na banyan na paman na dead na pakataw niya si ikong mga pagari niya na mga tunganay niya sa kaniyang bu imama udinas uba ina sa kaniyang bu ibai paman na ilen ka paman na sa kambu imala itamok sa kambu milyonaryo sa kaman ni paman na miya makadagadaga di bulawan siya na si ikong mga bai paman na igiraman utuad na ketimu-timuan na ilen ka paman na langon yung bulawan yan na siyulot yan paman na pino yan unagiyang ka iya paman na 5 niyan tama sa siku way na dan yan o panakuan na giyang pa na mga 5 niyan na riyantaran yan din sa mga bulawan way na nadeong panakuan na giyang kaya tangilan yan di pa napakagaga sa aritis way
apa man na basta atangan deg agian ko tu takabur na dinna na kebebeen wallah eli destan ron wallahu subhanahu wa ta'ala ubatano mabalu ya mga tawa takabur ayad na kaya mapya na agian ko tu mga ngalim bebaan tanu si ik wallah mga ngalim bebaan tanu si ik mga lagi tanu paman na manusia wai di tanu pengandeg di tanu ipangandeg agian ko tu paman na matatago si erakatanu kabad na riya kapasang kasan mga pagaria ayaw sto na agian kanan nanak pangalimuan rakanan wallah na tepeng rakanan wallahu subhanahu wa ta'ala hande tamani paman nakapungunutan nakasi iku wallah miyabaloy ka milyonaryo na ino mga day miya kasusad ka kaon ino mga day minito na yung kaagiyang kotuwa zakat ka tapangakian na ng mga pagariya ka kanabaan na lalayon sa iku manusia paman na petay buso tao ng gunatan na kaagiyang kananatamok ay ni bagay raka wallah tepengyan raka gina ni mala sebutan tanusan ay manan yan na tapangarakanan na pagari awal ande tamani paratiang ka sa iku wallah ande tamani ka pungungunutin ka sa iku paman na suguan rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala ubang kanan di pangandegan ka diari mapia uba paman na ubang kanan di tekaburun sa iku mga tao asakam bu milyonaryo sakam bu itatamokon sakam bu mapi amama sakam bu mapi abai dia ki di mapia uway kapaman na dia na nagkububayan wallahu subhanahu wa ta'ala ayaw sto na paman na din ka di pamagitung aginawang ka. Enugyan ka iya paman na miliw na kan na matatagura kan. Anton ay paman na hikmah saya wallah. Ubabenap panganako niyan. Ana susadeka kau na pagaria. Uway kasusadeka na isana na paman yan na pakapadeng sa giyang kutuwa rarangit wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kutuwa kasusadeka nanap kepadeng yan agiyang kutuwa kaya wagyang kutuwa kubur mga pagaria mga bangsakan mga pagariakan mga bubayakan di tanu den nakatawan anta apmani maganda na may kubur sa agiyang kutuwa kubur na miya kayaw-yawanan na kataya sukas sadeka way kapangalimu na paman na isa na napakapadeng sa agiyang kutuwa kaya wagyang kutuwa kubur na uwad nari pagariku uwad nari bubayakan na limu ka sa ginawang ka na susadeka kaan mada agiyang kutuwa kayaw an makaalang sa agiyang kutuwa kayaw sa agiyang kutuwa kubur nagina ng mga pagari ino tanuman paman na pusay na agiyang kaya kaligit ka seduka kudales kapaman na kapasangan tanwari kapasangan tanwa paman na mga bangsakan na miya ka baga ka sa milyon miya mini baga kaya nagiyang kutuwa paman na tamukian na namini kuburbu Allahu musta'an way paman na peligrud na kaya paman na betad mga pagariakan sa ikawagama Islam tigu Allahu subhanahu wa ta'ala asiran ang mga liligit kauto alladhina yabkhalun wa yabkhalun siran ang mga liligit tigu Allahu subhanahu wa ta'ala isugu iran ko mga manusia so kapaligit kauto mga liligit na isugu iran pansi ko mga tawag yang ko to kaligit paman na madagalaman na di bibitiara iya yang ko to tigitan no koripota na nama ad na mi pagubay niya na paman na bulayo ka iyan at tigyan ayam miyak rin yan tigyan na pagari ko na sipat takaki away sipat taka kauto paman na sipat taka tigyan na malung kaun lambi-lambi iya ginawang ka adi nga tigyan na tantua paman na pamamaga na giyang kanan na tamok ka. Uway. Lagi duba niya nagkawidi sa giyang kuto ako bura. Miya kailay ka no sa ipilabang paman na enilabang na paman na giyang kuto tamok yan nasa sapipi naman mo na paman na pikirambang unda manari mga pagarian. Ako to. Paman na tigu Allah subhanahu wa ta'ala suwallah na di niya nagkawibain na giyang kuto takabur at tangandaga sira na giyang kuto paman na mga tawa mga liligit na guip suguiran pansiko tawag yang kuto akaligit na siya ni dakal siko mga bubayami way paman na da abatan siya sugatan na ida siko mga baina siya paman na sira ni mapasang siya ka pleno paman na din ni kuana miya ka kriyasiran atira na ini na maluka paman na sipat paman na dingga tanto kuan dingga paman tanto atigyan na begaragi ang kaya palad ka kau tu paman naibs maligit na isusuguyan pa na sa iko pwede nagyang kau tu akaligit at madidi kagyang kau tu paman na pagaring ka napsurga aya kabayayan na paman nakatengguan nagyang kau tu akuburian aya kabayayan nagyang kau tu paman na madaaw na mapadeng nagyang kau tu ararang itu nu Allah aya kabayayan na makasirung sa gyang kau tu asirung nga Allah sa gyang kau tu masadad na kasirungan inun tagyang kau tu asirung nga Allah na mi alwiro nagyang kau tu mga tawa mga baras sadekah way tigu Allah subhanahu wa ta'ala
mga tawa paman na maligit na guipsugu irana ko mga manusia agiyang ko tuwa kaligit sa tao at tumalikod na mataan na suwallahu subhanahu wa ta'ala na sa kanyan sukawasa pupudiin. Kau tu paman na suwallah na kawasa. Din kailangan wala agiyang ko tuwa paman na ubatan of kesuporta ababan na paman na suwallah na paman na taruto pagiyang ko tuwa kada tuya sa kanyan iti tuwa kawasa. Uway naruntan waya manani ni sariga agiyang ko tuwa mga ginawa tanu na paratian tanu suwallahu subhanahu wa ta'ala. Uway paman na paratian tanu paman na suguan rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Kata ya paman na inubsugyan kaya kaligit na paman na marata ini kagi paman na inaluidun wallahu subhanahu wa ta'ala agyan ko to mga tawa maligid na guipsuguran ko mga tawa agyan ko to kaligid na disira na kebebayaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Agyan kaya pakis agyan kaya pagariakan tigyan na anday importante pembegan sa sadaka sa iko mga tawa pobre katataguan raka inged o si iko mga lolot pobre sa giyang koto inged. Uway, kau to miyapya pa niya pakis. Uway, nano kasambagin tanwa na namay. Uway, malutan na napakauriyan kagi adem pa na malalambo ada tano mausay. Na. Tigo mga ulama sumu'min fal mu'min la yattasifu bil bukhal na dinya na mapsipat agiyang koto bua paman na kaligit. Agiyang koto tigitanwa paman na taroto pi parate ayat tenudon tanu ayat di tanu di pagusay nagyang ko tua tawa si siapa niya nagyang ko tua paratian yan kabay na makumpleto agyang ko tua paratian yan si ku Allah. So mga ulama na tigira nagyang ko tua mu'min na kumpleto i paratia na din yan din mapsipat agyang ko to kaligit. Ayat tigo mga ulama sisipatan niya nagyang ko to al-karam kasakaw wa bi ada'il wajibatil maliyati allati alay nagugyang ko to tunay niyan sa giyang koto mga paliugaton ipapaliugaton uwagamatan wa Islam. Ipapaliugaton uwagamatan wa Islam. Miya pasatan wag yang koto paganay aginan so al-bukhal kaligit na siya tanupman sa giyang kaya so al-khuluq. Giyang koto atigitan wa karata iungar. Miya karata rata yadat. Ayaman na niya na sunabitan wa Muhammad na tigin na din niya ketimu ku mu'min agiyang kaya paman na maligit na miya karata-rata penyadat. Uway. Na tigo mga ulama agiyang kaiya kapi agiyang kaiya karata iungar karata yadat na ayas sopa kaya agiyang koto kapi ulawla agina ni kebebayan tano. Agiyang kanan na kapi ulawla na tiga namanya tahalla bil insanu min karamin nafs wa husni ittiba. Ina natigin sumatatago si iku mga tao agyang koto paman na kaginawayra na kapira ni paman na parangay agugyang koto paman na kapia kapira ni paman na ulawla. Uway. Nasunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tanto niya naku biyantug. Biyantug nabitan wa Muhammad. Tanto niya naku pislas la atigitan wagyang koto mga tao mapiyasira ni ulawla mapiyasira ni sifat. Uway. Wa athna Allah jalla wa ala ala nabiyina sumamus wallah nagyang koto pislas la yan agupi bebantu-bantu yan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab sa gyang koto kapian niya ni parangay kapian niya ni dadabiatan Peter Allah sa suratu al-qalam wa innaka la'ala khuluqin azim matan hay Muhammad asaka na matatantur ka agyang koto paman na ulaw-ula amala udi nagyang koto paman na kapi parangay. Way matatanto si iko nabitan wa Muhammad. Na sunabitan wa Muhammad na qudwatun hasana paman na pagiringan tan wa mga mukmin. Nagyang koto sunabitan wa Muhammad na maginawa na kailangan na balitan no mambu ang mga tawa maginawa. So mga ulama na tigiran na paman na walakad dhahaba husnul khuluqi bi khairad dunya wal akhirah. Paman nagyang koto kapi ulawla na paman na siya na paman na giyang kanan na kapi ulaulan na paman na miyan lang aniyan agiyang ko tuwa paman na mituman sa nagyang ko tuwa kapi ako dunia gu kapi sa agiyang ko tuwa alungan na mori. Uy, ino panaki paman na mapi ulaula paman na mu'min pan na barasambo yang paman na mana nang gila na mapi pan ni ulaula na paman na tigtanwa paman na miya panu yan nagyang koto kamapi ano ko dunia na miya panu yan panagyang koto kamapian sa alungan na mori. Giyang ka iya paman na kapiya iparangay kapiya ulawla nagina ni mapan di timbangan sa alungan na mori. Allahu alamu paman na
miyan nagi si iku mga ulama anta kami ni sampai rakan wag yang kutu hadithu Nabi tanwa Muhammad aya pinaka mapened itimbangan sa alungan na mauri amay ka timbangan nagyang kutu mga amal nagyang kutu kape parangay uy api apa nakida tamukan asara titu mapya kay parangay api apa na paman na dedna paman na akasibi-sibi na kakuduni asara mapya kay parangay kana babuman ari aya kasus adegan nagyang kutu makabagay ka sa tamuk uy kagian ko tuwa ka paman na kasingain ka atigtan wa smiling ka sagian ko tuwa pagaring ka nasada ka oy yang ko tuwa paman na kaugupin ka si ko pagaring ka nasada ka yang ko tuwa paman na wal kalamu tayyibatu sadaka yang ko tuwa mga pipi akatero musawir nababu kailangan agidad na pamagugupaan na batamu ko na mibugin yang ko tuwa musawir oy paman na mapi pamikiran wal kalamu tayyibatu sadaka nasada tigu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay aman na margna gyang ko tuwa paman na gyang ko tuwa tigtan wa de penarkian na gyang ko tuwa marata peniadet paman na api akida rekan na mapia kayo laula gyang ko tuwa kapi aparangay na miya penadanan ni timbangan sa alungan na mauri so mga ulama na tignan na gyang kaya karata iada takarata yungar fa innahu yubaghidul insani ilan nas na isa penanan na paman na ipkegudu mga tao siko lagi dira na mga manusia lagi dayaw paman na gyang ko tuwa penutultan kagi kaligit paman na basta atawa maratapan ni ula-ula parangay na ipkegudu mga tao da sungod sugar ya tigira na kipulan paman na miya karata-rata yungar miya karata-rata yadat ilang man na paman na tawa marata yadat kadad na ban yan na mi perwa api apa na mismo pagarinian api apa na mismo paman na madesugian na tanto siringan yan na daabo na paman na pekaraw making bulayo ka udina making pagariya ka sabab sa giyang kuto akarata yan yadat isugaw naman mo yung rata-rata yadat paman na panunong ang kanyan teru ang kanyan sa miya makarata-rata basa nagina ni paman na so aga matano Islam na ini saparian na giyang kaiya karata ula-ula so mga ulama na tira na aya obligado aya tira na paliugad si iku manusia nagyang koto aya sipatan niya nagyang koto akape ay parangay si iku mga tao aya man niya nagyang koto tigitanwa paman na mapia ulaula si iku mga tao paman na sumisinga din paman na gyang koto paman na tigitanwa malangas si iku mga tao na miya kapia-pia manutuway paman na kanaba di prata-rata way wala sima idza kana mas'ulan minal mas'ulin bulaboro na tigu mga ulama gira man uto aso taon na paman na matatago sa giyang kuto agalbek yan paman na tigitan wa gumagalbek na kailangan naging kuto kapsura ka mga tao sa giyang kuto kailangan niran nading kasira nakidika pia pira-pira yung mga tao paman na matatago sa giyang kuto agalbek yan miya karata-rata yadat oy ay paman na di magupisina paman na gumagalabag sa opisina, sa munisipyo, di natunasan nagalabag. Na sumungo nagyang ko ito ang makakakailangan na ilang paman na pasungod din, rarangit din. Di niya nakugupan nagyang ko ito paman na makakakailangan. Tabiya siya ko paman na mga bangsa meron. Na pira-pira paman na matatago sa giyang ko ito galabag ko miyak karata-rata yadat sa giyang ko ito paman na mga tawa pumanungon. Inong kariyo to din galabag agyan ko ito paman na din gabis ikasusuat. Awa kaong ka paman na adin na paman na kapapatutan roa pakaugupsi ko mga tao. Uway, nagupsugay ang kaong pano paman na gobyerno. Nagyan ko ito ba ayaman na niyan na tigo mga ulama. Bulaboro nagyan ko ito paman na adin na masasangan yan na masul. Paman na adin na galabag yan na paman nagyan ko ito kapsungon ng mga tao na kailangan na mapi ako nagyan ko ito adin kakiran di pamimitira ago mapi agyan ko ito ulaw lang kakiran. Uway, na madakal paman na kasimatan ron. Gira man ito paman na adin na sunguan sa agyan ko ito opisina udin adin na galabag na paman na tira na ubakasan linya ro kaso sa gyang utwa sabala ka miya rata-rata na niya det oy miya karata-rata edet ay man na niya na miya tagu ka ro ka an kalabu di su mga taw na banga sidan den piya karagani oy na diya na mapiya paman na panganin tanu si ko Allah makabulong agi nga iya paman na kapugusaya tanuron fa innahu yuhassinu akhlaqahu ma'an nas sigu mga ulama gyang utwa lagi dutwa matatagu sa gyang utwa galabak na yad na taralbi na gyang kutwa din yan ni kapipian o din na mapias kanya ni ulawla si iko mga tao agu paman na isaw na tigo mga ulama paman na di kapipiaw tao paman na pipian ni nagyang kutwa ulawla niyan
na idza kana yad'u ila Allah gira manutu adna panganing kasi iku Allah gira manutu pamanna adna panganing kasi iku Allah subhanahu wa ta'ala na panganing kasi iku Allah na pipiing ka tigu mga ulama agyang ko to ulaulang ka parangay ka min ajli an tuqbala da'wat huwa yustajabu lahu ka an pamanna tarima wallahu subhanahu wa ta'ala agyang ko to panganing kaun way pamanna isa ko natuos akap katarima agyang ko to panganing tanus iku Allah na igira manutua mapiatano iparangay ang mga tao. Na paman na panganintano si iku Allah, agyang kaiya paman na piyamagusay tano, na kiyasabutan tanwaya, nagu paman na makabulungaya si iku mga ginawa tano, na isampay tanwaya si iku mga pagaritano, mga bangsa tano, mga bubay tano, ayaman na niyan na agyang ko tuwa ayakabaya tano kiran, agyang ko tuwa kataroto, pagyang ko tuwa paratiran si iku Allah subhanahu wa ta'ala, pagugup kano sa giyang ko tuwa kisampay umapya si iku mga tao. Giyang ko tuwa paman na kipsugun kirang kumapya, nagu paman na kapkasaparikiran sa giyang ko tuwa mga rarata, mga sifat ulaula ay ni paman na inisa para katano agama tano Islam. Siya pantano lang unu Allahu subhanahu wa ta'ala. Yang kaya pakisa yang kaya paman na pagariakan panugangan na kampan si Aldin at na andi importante pambagan sa sadaka si iku mga tao pobre katataguan ra kaainged paman na yang ko tuwa katataguan ra kaainged yang ko tuwa paman na katawan na kauno di na matatago na mga pobre anta ka yang ko tuwa mga lulot ka pobre sa yang ko to inged paman na yang ko to inged lagi dia na sa mga tawa matatago sa Manila o di na matatago sa Pragatan nagyang ko to paman na kipangalimo no kakiran na andi labi paman na malao ni balas. Allahu a'lam na ayan isumbag sa no mga ulama na nagyang ko to pagilay na ka o anto na ay tituwa makakakailangan paman na o makakakailangan siya saya na paman na makataralibi agyang ko to singka miyugu pagyang ko to sadakang kasi kung mga tao paman na maranir ka kagi paman na adna kabenarirar ka paman na kabenarirar ka agyang ko to paman na katatago ka sa kaysaysa niyo sa agyang ko to darpa upman no paman na agyang ko to mga miskin si ko darpa ka na paman na adna pakaugu para kaon paman na adna paman na dingon ni mimbela paman na pakaugu pakiran nagyang ko to man na mga lulota ka sa agyang ko to ingadiw na paman na daabakiran na makapangalimo na isa panutuwa tigo mga ulama apaman na malaibala sa agyang ko to apaman na kasud kay nga siran kagi paman na siran mamuna da pakaugup kiran nagu mga tungan na yung kasiran way paman na dipindi ito sa agyang ko to betad way ay apagili na agyang ko to betad o mga miskin anday tituwa makakakailangan agyang ko to paman na darpa ka matitimo ka no na agyang ko to mga tungan na yung kasagyang ko to inged ka way balasan tanu Allah sa mapia balasan tanu Allah sa madakala mapia sa dunia na ayamala na salungan na mori insyaallah na sa tanu tuman na agyang ka iya di tanu di ka pagusay sumpatan tanu si ko mga padawrastan way agyang ka iya pagariakan na si Zawzati antunay niya ngaran bandini kawan zawjati qalbi way ayamanan yan na basa ini Arab ini tugalin niya sa English agyang kaya zawjati qalbi way salam rakanusan mga bangsami ada makan derenon sa agyang kaya di paman na di tanong di ka pamagusay way balasan kan wallah sama da kalama piya panganing tanong si wallah badnaya makauman sa agyang ko to mga amal tano mapi at timbangan wallah sa alungan na mori panalamatang uskano langon paman na di makapenderenon sa agyang kaya di tano di ka pamagusay salam kuskano peruman assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.